Horas bat taganupan. Bapak inang hita haganupan. Nalaho mamukah lahwanta ibagas sadarion. Biar ase tangar hita hatani Tuhan. Janah pai maai parlobe hita martonggo bani Tuhan. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami nai surga. Ibagas panorangon sihol kanami manangihon hatamu. Nagabe tadah ni partonduyon nami. Nagabe bohal ban nami nalaho mamuka horja nami. Ibagas sadarion. Marsahap maham Tuhan doma sirsirka nami. Nalaho manangihon hatamu. Amin. Selamat pagi bataganupan. Nagabe bohal ni partonduyon ta nalaho mamuka horjata bani panorang sadarion. Ibu tanami humbani pesalmen 124 ayat 8. Sonon manene. Pangurupion bata aima ibagas goran ni Jehovah. Na manopa langit pakon tanah on. Kita haganupan patut do hita memuji Tuhan. Halani domma ihap kon hita. Pangurupion ni Tuhan bani goluhta marsada-sada. Boy hita sehat. Puho humbani podomanta. Nalaho makorjahon horjata ibagas sadarion. Bapak inang hita haganupan pramungkin bani goluhta on rado hita mandopakon parutolon. Tapi ketika hita mandopakon parutolon, apakah hita lampin padohorkon diri do bani Tuhan? Apakah hita lampin padohorkon diri do humbani? Naijado sonari Bapak inang. Halani bueido jolma itanohon sanggah roh hasosakan ido pakoni bani goluh ni ijai ia lambin pokut martonggo. Lambin padohorkon diri bani Tuhan. Bahkan rado ganjang tonggoni halani perluni bani pangurupion nahum bani Tuhan. Tapi gatido homa dap ko si balosi Tuhan tonggota bahkan dap ko si jupah surat-suratta rado use gabe lupa martarima kasih bani Tuhan, lupa memuji Tuhan. Sonaha hita Bapak inang. Ketika roh bata persoalan bani goluon atapeai hasosakan apakah hubani Tuhan do hita roh mangadu. Anggo si Daud bani ambilanta on sanggah ia mendopakon parutolon naborat halani ia yakayak Raja Saul halani cemburu Saul mangidahsi halani si Daud mampu mengalahkan si Goliat ay managabe tentara ni halak Palestin bani panorang ia. Bahkan ketika Daud marporang buenando musuh italuhon si Daud marimbang si Saul sehingga boruni par Jerusalem ay mandodingkon maribu-ribu italuhon si Saul hape marlaksa-laksa italuhon si Daud. Nah ita haganupan patut danamin marmalas niuhur si Saul tapi anggo idah kita banyambilanon si Saul gabe cemburu bahkan sihol ia manguhurhon hosahani si Daud. Sihol ia use mangayak-ayak si Daud. Halani sihol bunuhon ni. Halani ay sopat palalitun si Daud hubani sadaliang untuk menyelamatkan diri ijai. Eta haganupan agepe sonai na masa bani si Daud lang mitor mandolei lang mitor putus asa ia. Tapi roh do ia martonggo bahkan mamuji mandoding hubani Tuhan nai bata. Nah ketika ia datang bani Tuhan ijai do roh pangurupion ni Tuhan hubani si Daud sehingga maluah ia humbani parmaraan nai do pakone. Totu sonai do homahita Bapak inang maningon mangusagah konguran ni Tuhan indo hita aseboy maluah hita humbani parutolon atap hasosakan na idopakon hita itanoon.
hubani ma opas kon hita segala persoalanta ase boy hita ibagas malas niuhur halani pitah Tuhan Indo hasa na mampu mangangkat segala parutolon anja manggatihkon in gabe malas niuhur halaniai padohor kita ma dirita hubani Tuhan na ibata nasir-sir mangurupi hita arian pakon borngin. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Marhitehon ni holong ni atemu mambahin boy. Hanami sopat manangihon hatamu bani sogot ni arion. In matongon nagabi gogohon nami nalaho mamukah lahuan nami. Asiboy hanami makorjahon horja nami tetap marhasoman konham. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih mabamu. Amin.